Kebeli pi barok yang penyang subhai pi ketuk kubur mentaka janmiat syaban pais kubur kibu penyak ini pet syuai kimat berkongsan. Kentok ke Meghalaya TMC ke sokar MDA ya kejeng bamla banle AA lo kejeng jaya siat hamukro. Pendram ke Meghalaya TMC lo kejeng le jong ke Assam banwat jengtip ya kejeng don jong ke ying manie. Bu jingkeli ba hek ia ke jingdon pisah ke seng NPP ong ba ke seng kam dei ban pendon kam bakla ia ke bor sorkar bat simbenta umen turang ba du keri ha ke sien ke beningkong ha ke viraj duas ban ken mau burom nia ke jing IT la ke jing em jong ki khun u guru Gobind Singh ji ikhu bor ki babnya Meghalaya Trinamool Congress negasngi kala kantor ekosoka Meghalaya Democratic Alliance balalam khmat da kaseng NPP na kabenta ka jing bamla ka jongka ban but dien halo ka jing jaya siat hamukro ka balalam sha ka jing yap jong hnreungut ki breu sangut ki bedai na Meghalaya bat uwai na Assam abakran bekla pathai khubor unong lam ktien ka Meghalaya Trinamool Congress iba George Bilingdo ila ong ba ka kanhun special investigation team ka balal thau banwat bnia halo ka jing jaya hamukro ka dai tang ka jing tap khmat katkum ka jing sngow jong u ya ka FIR la dai ban tho ajala Meghalaya bat ya ki badon kti la dai ban kem bat ya ka hukum pha hajer la dai ban ayaki ulo ong shu shu ba ya ka ne la dai ban le katkum ka an bat ka kendon jong ka CRPC on our land, and those culprits should have been booked, and then warrants have been issued to them. But then they came up with the issue of the SIT, which in fact we know that the entire outcome of such investigations will not be there. It should have been as per law and as per the the provisions of IPC and CRPC. But the government did not follow. Ka Meghalaya Trinamool Congress kala pendam jur ya ka jing penmi shithi ka soka Assam banwat jing tip halo ka jing kelaniam bat ka jing don ki yeng mani Kristan hajala Assam nalor ki wei abakran shkila pathai khubor mantagasngi unong lam ktien jong ka Meghalaya Trinamool Congress iba George Bilingdo ila ong bakane ka jingle ka long ka babean da ka ong bakum kane ka jingle ka bu jingma ya ka jing shong shngan jong ki reunget Kristan iba lingdo ila ong bagaseng kan yale kat bala ban yakhun ting ya ka jingle don bor jong ka seng BJP ha Assam bat ha ka than chatela mi ngi hi baro ka wei Kamashwa umenturang ba ka jala Assam uhimanta biswasarma ula kentait ba udon kti AA bat kani ka shithi kabala penmi dangshan da SP jong ka Assam Police Special Branch bat ong ba omshim nadon jingtip AA shepang kani ka shithi lani bladon kanu ka jingekran hakamat ekran jong ka sorkar. As a party, the Meghalaya Trinamool Congress condemns this discriminatory move and the ill treatment being meted to the Christian community, and this action further threatens the safety and security of Christians. As people-centric party which believes in upholding the rights of all, we will not stay silent while unsecular forces try to divide people and community on the basis of religion. MLA kaseng BJP na pentor umkra uba Alexander Laluhek ulabu jingkeli bana kaseng National People's Party ke badon hakaliang sensar kayo pisa na marbakat kum ke kaipot la keno bagaseng ke laterwa da ke pisa ya kinongelam jong kiseng san perthai ban penyeso sya kaseng NPP. Habaikran bagelap thai khubor uba hek ula keno bagaseng NPP ke pendon kam da ke bor pisa banikun ya ke election Meghalaya. Aba penkan mau halo ki jing bagasokar ke kendu hakaban siu ya ki tulop jong ki nong trei ula ong bakumnu kaseng NPP ke yo pisa ban pelut da ki kelur tingkah hakapor election. Aba kedau bagasokar jala kala shim shibun kiram unongelam barangba kaseng BJP ukhot ya kaseng NPP ban omdei ban pendon kam bakla ya ki kor trei kam jong gasokar hakakerteng jong ka scheme focus. Anything misuse of power is a crime. Government machinery is to ensure that how we protect the citizens of our states, how we will bring complete peace in the minds of the people of our states, and we don't want to see any kind of communalism or divides and rule in the states of Meghalaya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi mentagasngi ulai Shimbenta haga program Vir Val Duas Major Dhyan Chand National Stadium New Delhi. Ha kasngi Prakash
Purab Jong Usri Guru Gobind Singh ha ka khandai tarik ubnai kala lingkot mentau snam umudi ulapun bena baya ka apnir tarik unok pra anrakhe kum ka virwal diwas ban kenmau ya ka jing sha yap Jong Ukhun Jong Usri Guru Gobind Singh u Shahib Zadas Baba Zorawar Singh bat u Baba Fateh Singh akan ega program umentirang ba du kari ulai shimbenta ha ka Shabat Kirtan bala aya shimbenta daki lais pak ngut kibal Kirtanis Khasi BI kala kemno ya chairman ke company Videocon u Venugopal Dhut halo ke mukaddama le thok ya karam jong ka ICICI Bank ka telong khubo kala thu bala kem ya u na Mumbai akini ki arsngi bala dep kene ke agency kala kem ya ka CEO bat ke MD berem ka ICICI Bank ka Chanda Kochar bat u tengah jong ka Udipak Kochar hakabaya dei bat kene ke mukaddama lakem yaki halo ke jing keno bakila le thok bat ke jing pendon kam bakla ya karam ke balong palat lai haja klur tingka ke balamang da kene ke bank syaga company Videocon house nam ahaja khatar kam hashwa ke CBI kala IFIR persya ya ka Chanda Kochar Udipak Kochar u Venugopal Dhut bat kiwe ki bedon benta ha kene ke kam thok kam syukur Kasorka kelarai ban pelong ia ke mock drill haki jaka ai jing sumar beper keleng keri namarka jing nang keo jong ki bayo e jing pang covid haki babon kiri Menteri Kesorga pedeng ubah kemi e ketanat ke kot ke khia ula kentu ya ki jela bat union territory ban pelong ia ke mock drill habaro ki jaka ai jing sumar ka jing temu jong kene ke jing pelong kalong ban pentikna ba ki jaka ai jing sumar ken long ki belakre na ke benta ban yakhun ya ke jing pang covid Mentapang ini pej ya kajing long juman kasim beneng shalong kajing shit kalong khatsan point kendai degree Celsius bat kajing kriat kalong kendai point iwe degree Celsius kajing sengam gau hau kalong prapusau nak shispa menstep bat prapu kendai nak shispa jan miet kandon kajing hap slap bat kajing tiet uperthat hashalong sa sisien pat ngipen kan mau pi be kene khubo jungi pila urban page live ha ka YouTube channel bat pila urban page ya ke khubo bamala ka sngi ha ka Facebook ka Twitter bat Instagram jong ka di news shalong Syaban poi syukur bekut jong ketup kubon pek biangsa ASEAN ni kini himat berkongsan. Kentok ke Meghalaya TMC ke sokar MDA ke jing bamla banle AA halo ke jing jaya siat hamukro. Penrem ke Meghalaya TMC halo ke jing le jong ke Assam banwat jing tip ya ke jing don jong ki ying menie. Bu jingkeli iba hek ia ke jingdon pisah ke seng NPP ong baga seng kam dei ban pendon kam baklai ke bor sorkar. Mat syem benta umen tirang ba adu kedi ha ke sien ke bening kong ha ke viraj diwas ban ken mau burom ya ke jing IT la ke jing em jogi khon u Guru Gobind Singh ji. Tepalok katungi lapoi syabakut jong ketup kubor jingi mentaga janmid haduk mendesya mai pelasai kesingi haga jok kapor kubli shiboni pibaro.